Zdravo youtuberi, danas ću vam pokazati kako da postavite snimak na vaš YouTube kanal. Znači prvo trebate da idete ovdje na otpremanje. Ako vam je na YouTube na engleskom, onda upload piše. Znači tu pritisnete, veoma je lako. Tu pritisnete i sad ovdje imate pravi video snimaka s web kamerom, to nemojte, to vam ne preporučujem. Projekcija slajdova, ovo ne znam šta, ili uređivač. I onda ako hoćete poznati tako neki video, samo izaberite datoteke za otpremanje, tu pritisnete i onda izaberite koji video hoćete postaviti. Imate ovdje za privatnost, da će bude javno, po pozivu ili privatno. I to je to. Veoma je lako, hvala što ste gledali, like, share, comment i subscribe. Ćao!